Kerala Sinoni Radada Atanonke Sidamu Television ni Baru Odoha Neshinkomo Odo Teledo Hamalor Kursote Ledon Kekeshe. Sidamunna Oromote daga kiphisiisate sharrama daafur hore qecceeshitannote gobbaanni gumunnita ikkitannokita Sidamu qoqqowi keerunna ga'labbote biiro sooressi Kalaa Alamaayyoo Ximootewosihu coyre Oromotenna Sidamu daga keeru konferanse techo barra Hawaasi quchumira harinsoonni Sisay Kabbada. Sidamu qoqqowi keerunna ga'labbote biiro sooressi Kalaa Alamaayyoo Ximootewosihunna Oromote qoqqowi keerunna ga'labbote biiro layinki sooressi Kalaa Haile Garmeesihu lamente qoqqowu baqasiisora hayisote wayinna woloota dagoomitte karsamanni sa'e ka'anno kipho budu amanyootinni hasaawunni tirranni dangoonnita kulte muli yanna kawa kayinni dana soorritanni dagginota daga beeqqisiisatenni mitiimma aante noo garinni tirate aana lachassino amaalamate hasaawa ikkinota xawissino. Sidaami qooxeessira sa'e kalaqantawo gaance subbiyo garinni na baxxeyo garinni tirate dammo hala'lado niqinnaaqeeta assine hee'noommo. Tini niqinnaaqeno lamenka widoonni manna shiihu higgete xa'mamaa gede jajja qacihu higgete xa'mamaa gede konne saase aate giddeeta dammo lamunku widoonni wuleno sheemaate hee'noommo neetaati noohu. Konne sheemaate si jeefisakkihu dammo xa'mamaa gede mangistete biilloonyi aana noohu baalu xa'mamaa gede poolise xaxitu mawaqireno xa'mantawo gede assate harinshote hee'noommohu. Konnira techo noonke bare laeehonni geerru tenneetinku kalaqantu gaancera higgete xa'mamaa no xaa geeshsha lamenka widoonni kiironsa luphitiyo huluullamaano higgete hundaa hossiyo huneetaati noohu. Higgete manni loosaa hereennanni araaru looso damo geerru loosaa ikkasi kaiminni konnira techo geerru kalaqantawo jaddo mayraati ikkitawo yaannoha hasaawa assaano huneetaati noohu. Konni kaiminni dammo geerru daddalaano mitteenni ikkite ka'eentinni halante akkawaawensa qooxeessansa keeraanchimma abbate wedelluno aanteyo doogonni hasaawa harawo gede assate hala'lado bare qixxeessineenna lamunku widii jajjabbu ammaraare shiqqeenna hasaawa assine hee'noommowaati ikkawu geerru kawii fulaawote tenne gaance kalaqantu qooxeessira harancho yanna giddo irqe salamete konferanse assitawo gede wonjalanyu kayi higgete xa'mamaa gede assate loosooti loonsa hee'noommo. Aantete Oromiyunna Sidaamu mereero gaance kalaqantawo gede korkaatta ikkitaa hajubba xiinxallote bandoye. Xiinxallote bandoonni hajubba mite harancho yanna giddo tirraate mite seeda yanna giddo tirraate tenne korkaatta assatenni mannu gaancete giddire awa gede assitawo bissubba baala dammo gobbate giddo kalaqantawo salaame hoogate kaiminni kalaqantawo iddilubba xaqqaphe horonsiratenni gaancete giddire assitawo korkaattubba nootaati buunxoommohu. Ikkollana kayinni konne harancho yanna giddo tirate kayinni xinaatetenni mannasha assine yanna unikki tirrayi gede yanna siidhaarenna kayinni mootummate gede hasaambe tirrayiiri yanna sira tidhamawo gede assatenna kawaano ikko ka'aano kayinni kaajjado higgete aliidimma aarrisiisanna konni korkaattinni maaxante ka'eentinni dagate giddo gaance kalaqqara loossawo bissa higgete hundaa shiqishatenni kaajjado qaafo adhasiissata sumuu yinoommota xawisa baxeemmo. Diinat walakkaa keenya galee obbolaa lamaan wal nyaachisaa warra caasaa keenya immoo ta'anii dhimma kana keessaa hojii faayidaa dhuunfaa jedhanii harka qabanis karaa lamaaniin tarkaanfiin itti fudhatamaa jira. Ammas xinxaalamee kan irra qaqqabe tarkaanfiin fudhatama waan ta'eef. Oromotenna Sidaamu qasiisora saadata hessonna wayaa eksirate ludamadante sa'e kibbo kalaqantan xaayan rakayni lamente daga mereero keere asirate widira ha'nannite noonniu lamente daga mereero diinu atenni kibbo kalaqani nootanna tenneno keere asidhanno bissaledo ekkatenni lamente roduwa daga keerensa hegiraamo assate kaajjine loonsannite noommo. Galchime Arsizoone qaru gashshaanchi Kalaa Ahmed Ajihu giwanshiishanni nooti lamente daga mittimmanna gobbate daggino soorro hasidhannokki bissa ikkansa kule konni ka'ira qarrubba kalaqantannokki gede halamme loonsannita kulino. ያጣለነ ያለው በተለይ ይሄን ለውጥ ማይፈልግ ኦሮሞና ሲዳማ አንድ በመሆናቸው አይቶ
ይሄ ችግር እንዲባባስና giwaanshiishaan noonkew gobbate dagginno soorronna sidaamunna oromote daga rodubimma hasidhanno kibissaati konne seekkine huwatasiissan muli yanna mittimmate konferaansubbaa assine huntinnore yoote shiqishatenni keerenke albiwa qolate sumuu yinoommo konni sai lamente daga geerri budinsa garinni ofolte hasaabbe keerensa hegiraamo assa hasiissan ka'anno kipho araarunni gudanoo gedeenni heedheenna yanna yannantenni lamente qoqqowu ragaanni kiphote beekkitannorino yoote shiqisha hasiissannota gobbate geerri abbaa gadootunna wedellu coydhino ofolline tona ontita hasaambe ka'anno gaanco mitteenni amaalamme tirraati keeshinoommohu kokkosara reporte asineemmo burru worede reporte asineemmo akainni mangiste saasiyo wusaane danino banteemmo halchineemmo mangiste mare ikkiteennanke ninke mangisate hale ikkine konni ka'a kuushii ilammoommo mannaati oromote widoonni ba'aw lubbo ninke widoo sidaami widoo ba'aw lubbo mitte lubbooti ninke mitto sirchooti ninke mitte dagaati yaate tenne kay babbaxxiteewori wole anga afidheewori wole sokko afidheewori bilxiginna huntara kakkaisiyo anga tiniti taqabballeemmo daadhineemmote kayixa mangiste aleena woroonnino wonjala loosiya sidaamu iima oromote iima sayinse uuneemmo yituti ninkeno halchineemmote burru woradi oromoteno guto sidaamaano guto irrachu baale mittimmaa'neemmo oromonna sidaamu ninke mitto xaggiccite ka'yo nibirate murantiyo minu giiramiyo konne loosaati may anganooro afaan goomu dadillinoommo a konne qarra ay anganooro gobbaadi ay anga hedhe qasiissaaro oromonna sidaamu mundee dunsiissanno manna giddora e mangiste fattaanshukkero danchawo yeemmo ኦሮሞና ሲዳማ ታሪኩን እንዳጠነነው አንድ ቤተሰብ ወንድማማች እንደሆኑና dagatennino sidaamunna oromo mitte dagaati hee'neemmohuno ollaanna maate ikkineeti mitturino giwaanshiishannonkeri dino budinkennino konne kaajjinshe keerenke buuxisinseemmo mootimmaa amaddino jireenya buuxisiisaa dandiitannohu kaajjadoo mixonna maassagote lifinxe heedhuro ikkinota qoqqoo jireenyu paarte borro minisooreessi kala abrahaam maarshallohu xawise sooreessu tenne xawisinohu qoqqoo deerrinni aliidinna mereerima dagate maassagaanora uyinannihu laynki doyicho qajeelshi hanafo yannaraati ledote odoora andreas baqqala laynki doyicho aliidinna mereerima dagate maassagaanora mitte lamalara uyinanni qajeelshi biroo barra addi addi latishshu taanyu assatenni hanafamino qajeelshaho eote albaanni qajeelaano hawaasi quchumi giddonna ergalamete qooxeessira loosantino addi addi latishshu loossanna uurrinshubba to'attino to'anyonni taqaramito la'nohunni qoqqowu jireenyu paarte borro minisooreessi kalaa abrahaam maarshallohu xawisino to'anyote kaimu to'anyo mannu daate kae maala'le harara dikkio noore konne laoomma hitto danchaho hagure gara ikkikki to'ateyo bii ka'e adhaa rosichu adhi gedensaanni mare loosara manna loosaa gede mare kulara qajeelshuu bisu assineeti uuna'ennihu hawaasi quchumira afantanno Itophiyu xagichu shiqo sinu ejeense xaggate amadooshshinna shiqishshi amanyoote la'nohunni to'anyo assatenni hananfe woleno mootimmannita ikkito hallanshuu latishshu uurrinshubba to'antoonni hirgate noota agro indastirete paarkeneeti faabirikka nooti faabirikka kayinni baadiyye noota awukaatoyta saadate mirte adoyta bunuyta addi addi baadiyye loonseenna gumu dayenna faabirikaho cancanne kayinni gobbara sonkayi daanke sonkayitano ikkito bulbulle sonkayita gobbara sonkayi mirte baadiyyenni abbinayta loossa faabirikka to'anyo assitayiti no laynkiu hawaasi indastirete paarkeraati hawaasi indastirete paarkera lowo wedellinke seennu sajjoo kume xeaakki wedelli koye daye loosayiti noohu konni widoonni loosa mittete wole widoo gobbara sonkayinne gobbara sonkeenna dollaare daggaho gobbate lophoote abbaahuna kovinne widoo loonsayinnohano maati noonkere injonkeno maati yaannorno manno afaa gede hakkiichira manna itate doonni noo laanfeno tiraa gede massagote qeechaati hakkiichono noo wolu hallanyu Tabor Ceramic Industry yinayihu no basho mootimmate faabirika hidhehu hidhe loosayino xa tonaamitun qoqqowira elektirikete uduunne baanyoha shumate miniha wolere hasiisaa baala isooti shiqishaahu wolu koye xa la'nayi he'noommohu giwirinnu katama quchumu giwirinnaati quchumu giwirinna dibatiriyo bayichira loonsayi
shiimmadduri baattote ana loonsayo mittete baattote ana alla ikkikkinni iima qolle loosa dandiinay iima qolle madardariyaa loonse haqqete siviilui afidhirira bushshalla worro bushsha mada dandaanno ikkiro qaariyaa shunkurtaa tumaatume xiqqil goommena yinaha bashsho shaana yinaha baalanka loosa dandiinay innira baadiyyeno quchumahono ajeo yinikki wo'munku fule loosa hasiissawo tennira massagaano kakka'e mannanke kakkayisse loosiisse mannenkeeshe woyyaabbaa gede assa hasiissawo. Gobba amaddino jireenyu hetto gumulo afidhannohu kaajjado loosu mixo massagaanote xukki bowirrenna lifinxe heedhure ikkinota kalaa Abrahaam Lede odeessino. Xalabshatenna honsaa barri mixo mixinne honsaa barri mixo garuu mixanteyo dimixanteyo yine harunsoo tassinooma saggina lamalanta uurrinshaanke saggina settenta qoqqowono dandeena hiitto ikkeeti mannu mixireyo hiitto ikke loosaayino udde loosaayino yine harunsoo tassino hattee qolleeti tumooti unoyinsa hakki ka'e taashitaayitino harunso kaajjadooti ikkitawo hawu ka'a jireenya buuxise danfay jireenya buuxisiinsahu kaajjado mixoy kaajjado loosi kaajjado harunsoy tenne doogoy ta'nayo kaajjado harunsooti heedhaati. Massagaano dagate xa'mo qoltannohunna sufamino latishsha abba dandiitannohu afuunni ikkikkinni illete leellanno latishsha abbatenni ikkinota huwachishino. Massagaano affe xuku hereennase kuni coy garuu foqqamneenna gumaabbiro daganke shiisorantaayite laalaatte laala afuunta dikkitiyo loosui leellishe affe loosuwaa ikkiro dagankeesho woyyeessara dandiitawo. Loosu xuka woyyeessateno ikko huwanyootu foonqe wonshate uyinanni qajeelshinni woyyaawe dagate soorro abbate loosannokki massagaanchi heeriro mootimma duqqite hara dandiitannokkitano buuxisino. Koye daggeyoori 2014 mannaati xaphoomu sidaami qoqqowi giddo massagaano ውድድሬ ማሳቃውሽኔና ተዋዳሪ ቀላደው አዲኪዮ ላውሸካ ቆቆዋስኔ ሞይኔት ካንሴሞ ሂንጌንጌ ቲኒ ሞቶ ብሬ ቆቆብንጀ ፕሬዝዳንት ቺ ሞቶን ስኒ ባራ ይኖ ሞቶት ሀቴ ዲስ ያሉ አሰራቲ ቆቆቦ አልብሳ ቆቆቦና ላውሸካ ቆቆዋሳው ቆቆብንጀ ፕሬዝዳንት ጫሎ ተዲኪዮ ባሉንኩ አኑ ድራራሲ ፍሌናቲ ቆቆብንጀ አልብሳ ከራዳንዳኖና ሀተ ዶጎ ሎሳው ካካይ ቀጨ ቆላናቲ ኖ ተካይታቴ ስፖርት ተኦዶኒ ኢትዮጵያ ወደሉ ኦሎምፒክ ተሄዎ ሐዋሲ ቆቹምራ ኢባዶማኞትኒ ዳነ ፋንታኖ ሄወቴ ፋኖራኖ ቶናሚቴ ቆቆባና ለሜ ቆቹማቴ ጋሾቱባ ወደሉ ኦሎምፒያኖትና አዲ አዲ ቢሱባ ሌላንሳ ቢንፊሉ ኮራቲ ይኖኒ ይሳቅ ፍቅሩ የነሲባ ሚሶዳጋኪ ወንገያ ፈሰ ሽጋ ሄሞ ወሲናቲ Sausan batu barrini ana fadhani noti umiki Ethiopia wedellu olompikete hewo ella ontu gesha sufantanne fantanno antanne anara Gibxete harinsanni Afriku shoolki doicho wedellu olompikete hewora beeqitanno heewi samano filatenna riqabamano sportenyota kalaqate hetto amaddinoti tini umiki Ethiopia wedellu olompikete hewora barwo sincho ikkino federation amale mini songafichi kala agenyo tashagrew coerno garinni mitimmate malate ikkitinoti olompike Itoophiyaho Abebe Biqilihu olompikete qeellenne hanaffe ilamate qeellete kuta tareesitanna techora illitino ye anteteno heewi samanonna gumamma wedella sportanyota kalaqate tini hewolo qeechinose yenom ይህ ጨዋታ በቀጣይ በግብጽ አስተናጋጅነት የሚካሄደው አራተኛው መላ የአፍሪካ ወጣቶች ላይ በተለያዩ ዲሲፕሊኖች ሀገራችን የሚወክሉ ምርጥና ተተኪ ስፖርተኞች የሚታዩበትና የሚመለመሉበት መድረክ መሆኑ ለሀገራችን እና ለክልሎቻችን እጅግ የመጀመሪያ ያደርገዋል። heewisamano olompikete mitonte gede mittimmanna roduwimma bowirsidhanno garinni heewisama hasiissanno tano buuxisino የኦሎምፒክን ጽንሰ ሀሳብ በመከተል ፍጹም
ሰላማዊና በጥሩ የወንድማማችነትና መንፈስነት ስነ ምግባር እንዲያከናውን ጥሬን አስተላልፋለሁ። ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ማሰጋንቺ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ይሁኑ ኢትዮጵያ ስፖርት ሀላላንቾ ድሮንሳ ኩላኒ ስፖርት ተማንኒ ካሆጋተኒ ጉማሚ ማታና ሚቲማ ኖተየ ሮሱሚና ስፖርት ተጉሚ ካይማ እኪታኖ ገደ አሳቴ ሮሱሚናና ባላንቲ ጎቦሙ ፌዴሬሽን በእኪታኖ ገደ አሳቴቲ ጎባንኬ ፎንቆሎሰሳኤ ከሬ ቡቲ ሲሲ ዳኖታ ሌሊሻቴ ነው ካሴ ቡቲ ሳኖ ባህላቸውንና ወጋቸውን እንድንዋወጡ ለማስቻልም ታስቦ ነበር። እውነተኛ እድሜ ለኢትዮጵያ ስፖርት እድገት በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው አንደኛው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ጨዋታዎች በዛሬው ዕለት ለማስጀመር ስንዘጋጅ ኢትዮጵያ የሰላም፣ የአንድነት፣ የደስታና የፍቅር ሀገር መሆኗን ትላልቅ የስፖርት ሁነቶች የሚካሄዱባት የትኛውንም ፈተናዎቿን ተሻግራ ሁሌም በአስተማማኝ ቁመና ላይ የምትገኝ ሀገር መሆኗን ለሚወዱንና በሌላም በኩል ስለኛ በጎ ለማያስቡ መልእክት ለማስተላለፍ የሚያስችለን ነው። damda gomu kokko motima president chikala desti le damo isibidonni olompike gosate politiku namma note bado shuno e kiata dissanno battala ekkasenni techo Itophira roduwi manna halammete lavishatiye hawalle daggini sokkasino ሳይስኖ በአሁኑ ጊዜ በአገራችን ኢትዮጵያ እየታየ ያለው መከፋፈልና መጋጨት የዓለም ሕዝቦች ከመቶ ዓመት በፊት ተሰባስበው የኮነኑትና የማይጠቅም የውድቀት መንገድ እንደሆነ አውቀን አዲስቷ ኢትዮጵያ እየተገነባች ባለችው አቅጣጫ ወንድማማችነት አብሮነትና ህብረትን ማጠናከር እንደሚገባን ትምህርት ይሰጠናል። Africa Olympic Committee mittima executive director engineer Gashi Mashimi Sidoni Ethiopia Olympic Committee togo hewo qixeessatenni riqabamaano sportenyota kalaqata astanno ragalaatoffate Olympic sokka dagoma mittoonsa ikkasenni tenne gobba'nerano horonsirasiissanno ne ya yitanno sokkano sayisino. The message is to love each other. Sport unites people. You have through sports to unite your country and to love each other. It also gives me this podium to welcome a great leader of Africa. Barraho gobbate gobbaidinni Africa Olympic Committee mittimmate executive director engineer Gashi Mashimi lendanna Kenya Olympic Committee massaganchinna macca atletici Paul Tergatinna hattono gobbate gobbaidinna gobbate giddoedi wosinino beeqitino lo ibadu garinni Olympic fannonni ኦሎምፒከተ ሄዎ ኢላማተ መሬሮ ኩታታሬሳተና ኢካዶ ሄዊሳማኖ ወደላ ከለቀተ ጃውቄችኖ ሰታ ጣዊንሲ ሳምባቱ ባሪኒ ሀናፈ ዳኒኖቲ ኡሚኪ ኢትዮጵያ ወደሉ ኦሎምፒከተ ሄዎ ኤላ ኦንቱ ጌሻ ሱፋኖ ተነ ኦዶራኑ ይሳቅ ፍቅሩ Sidamta gomu kokko mootimma usinsiratenni Ethiopia Olympic Committee qixxeessotenni onkoleessa lemina mittunni ella ontu geeshsharinsanni umikki Ethiopia wedellu Olympic heewora Hawasi University na kalqomu stadiumra ibado amanyuutiin adhana fantannu
Fanoteno i federiti tona mittente qoqqoobbanna lame quchummate gashshootubba olompikete luukaane daggino hekkanna. Amanyoote ono i federeeshine tamaale milisoon gaafichi ageenyo tashaagariu Itoophiyu olompikete koomite massagaanchi Dr. Ashebbir Wolde Georgisiu Afriku olompikete koomitta mittimma daayirekterichi injiinar Gaashii Mashiimi hattono Keeniyu macca atileetichi Paul Tergatinna Sidamu dagum qoqqoo mootimma pirezidaante Kalaa Deste Ledamohu leeltino hekkanna Sidamu budu geerri qeexaalinni wudidi poolise marsh bandenna addi addi bisubba boohaarshinnino iibbadu amanyootiin fa'nantinu. Tennanara olompikete qixxeessote koomite massagaanchina qoqqowu aantichu pirezidaantichi Kalaa Beyyene Baraasoo xawisino garinni gobbanke kalqete olompikera ikkaduguminni fulla hase bikkinni Itoophiyaa hono ummikiti wedello olompike qixxaawase riqewamaano ispoortenyota kalaqate lowo qeecha fidhino injootiye olompikete heewo beeqa daggino gaamo baalanta Sidaamu qoqqowira keeshshitanno yannara hagiirraame yanna sayissanno gedenna hawalle dagginisitanno sokkano sayisino. ሀገራችን ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ መድረኮች ስሟና ክብሯ ገናና ሆኖ እንዲቀጥል ከማስቻል አንጻር የታዳጊ ወጣቶች ኦሎምፒክ መጀመሩ አዎንታዊ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አዘጋጅነት የሚካሄደው የመጀመሪያው የታዳጊ ወጣቶች ኦሎምፒክ በአዲስቷ ክልል የሚካሄድ ታላቅ ሀገራዊ ክስተት በመሆኑ ሀገራችን በትውልዶች ቅብብሎሽ ገናንነቷን አስጠብቃ ለመቆየት ለሚታደርገው ርብርብ የመሰረት ድንጋይ የሚጣልበት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል Dada atanon ke Sidaamu televiziyoonni barru odoo haroomsitiin talabbanno odoo tenile do'ne keessummate anamelo qorqorisote gattino Sidaamu televiziyoonni qixxaa obbaledoo dancha keessa ko'ne keerun.